Lethi azibambe. Amen. Disekanzweni. Siyabonga kuselithi Nkosi uthandekayo kulungile kude kwalapha silapha eSolomon Mahlangu sizothandaza nabafundi baba wethu oyingcwele sincede ke Nkosi nasekuseni sicela umoya wakho ube kule ndawo egameni lika Yesu waseNazaretha sinika lokuthi imbeko lona likufanele in Jesus name we pray amen. Peter said, look at us. Verse 5, so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Baba siyabonga ngezwi lakho liphilile. Ni ngamadoda sikhonzile. Silapha ekuseni kwenkosi. Bisikelele egama kaJesu waseNazaretha. Amen. Apho sifunda khona emotional beloved. Apho sifunda khona siva iBhayibhile ithetha ngendoda eyayingumlwelwe. Amen. Kwasekuzalweni kwayo le ndoda ingumlwelwe. iBhayibhile yayithathwa iyobekwa etempileni esangweni ekuthiwa lihle elisango lalilihle lenzwe ngelitshe legolide lenzwe ngawonke into exabiso lilihle ibekwa apha le ndoda because le gate le yayiyo abantu abadlula kuyo yayigate yayibhisi. Amen. Nezivakashi zesixeko zidlula kule ndawo yabekwa apha le ndoda yayitywathwa ngoba yayingakwazi uzihambela isimo sayo yazalwa ikhubazekile. Nikhona abazalwane yayikhubazekile yayingumuntu ongakwazi uzenzela nto yayingumuntu owayenida abantu ukuze akwazi ya kwenye indawo. Amen. Uba ufuna emall akavela acinga kwa emall yena njengathi kufuneka acenga abantu mhlawumbe abanye abaphelo sentana ngifuna emall ngoba isimo sakhe yayisisimo esasimpangela ancedwe nabantu wayedepende ebantwini noba yena wayefuna uzenzela izinto kodwa isimo sakhe sampangela depende ebantwini. Ithi iBhayibhile bambeka phayana ke ngaphakathi ngaphandle kwetempile ngaphakathi ngabantu abaziye etempileni. Amen. Bayonqula uThixo ophilayo bayonqula uJesu osindisayo. Mabela ke ngicela sibambe lento ufuna nomnye na in future uyazi kwakutheni lo muntu ungumlwele engaphandle angangeni ngaphakathi enkonzweni ehleli ngaphandle. Kukho lento eBhayibhile ekuthiwa ngamaxesha kwakuyilixesha lelo lomthetho. Now ngexesha lelo according to the Old Testament Papa Moses umuntu ongumlwelo wayebalelwa njengomuntu owone uThixo uyinqambi ubekelwa ngaphandle engangeni etempileni ngokomthetho. Amen. Now uJesu xa ezalwayo uzile uzokhulula abantu emthethweni nakumandla esono. Now uJesu ke sibambe lento ndoda nje bilapha uYesu senyukile incwadi zenzo because uYesu unyuke incwadi zenzo chapter number 1 chapter 3 akasekho uYesu unyukele phezulu. Amen. Le ndoda izalwe uJesu uzile apho wazala uJesu wadlula kule gate uJesu ilapha kule ndoda ilapha le ndoda bekwapha akayiphilisa. Amen.
bephila abantu bekhutshwa amadimoni kodwa le ndoda yaphiliswa. Amen. Waphinda uJesu wabethelelwa wavuka wanyuka ezulwini. Le ndoda isahleli kwesasimo sobe idinga abantu bayincede. Ndithi ekuseni mandize kuwe. Andisazi isimo sakho esikuthathe sakubeka ngaphandle. Nawe nje ulapha kukhona udipende ebantwini, udipende kwi-grant kaGogo. Andiyazi kodwa mhlawumbi isimo sakho sikwenziwa ngumlweni. Mhlawumbi ukwi-drugs hayi ngoba uthanda. Ubekwe sisimo sasekhaya. Sakubeka eqangwe sangabantu abesikolweni abayazi lento yenzeka ngaphakathi kwa sisimo ngekwazi usicontrol. Simo sakho esi sikuthatha ungathanda. Sikuthatha abanye bephila kamnandi uthi ndiyabawela bangubani ukhuna bekhona abazali bakho. Mna utata ndimazi, mna umama ndimazi. Sisimo sakho sibeke egeyithini. Ikaba ngasibabona. Masibambe le nto phambi andinawari ngaba badlalayo nabenza ijokisane. But khona babanezimo ezibahlupha emakhaya. Bayazi into omthanda bayithanda yake lo dlala mhlawumbi utata unedigri umalume unediploma. So angadlala ngomthanda ngoba unelifa. Ndizothetha nabantu abathethaya mfundi. Njengoba uzoshumela ngikwazi udlala ngoba isimo sami sithi mandimamele. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wena ngoba ungadlula abantu abo. NoJesu wadlula akamphilisa. Amen. Yebona lo nje ithemba liphele. Amen. Mhlabathi ithemba lindi handina. Endingathemba lona. uJesu yadlula. Sevile uba uphilisa abagulayo. Wadlula. Sevile vusola sale engcwabeni. Mhlawumbi wayezibuza uba mna why. Kodwa iBhayibhile uPeter noJohane babedlula ngexesha lokuthandaza. Amadoda asele ngomlilo. Igama likaSimalibongwe. Noba uJesu angadlula kodwa ixesha lakho xa lifikile angeke likudlule. Andiyazi lo mntu uzothandaza naye kodwa ndizothi kuwe kudala ukhala. Your season is alive. Your time is alive. We are about to pray. The chains are about to be broken. There is power in the name of Jesus. Wathi abedlula iBhayibhile wabajonga elindele into. Wayelindele imali. Kanti akayazi namhlanje quthe manikiniki. Akazange uzonikwa imali. Uzonikwa impilishi. Akadinga imali. Udinga amandla ekhaya. Ithi wabajonga wathi uPeter, look at us. Yaqwalasela. Xa iqwalasela ilinde into. Ayiquthe manikiniki madoda. Kanti ngabantu ababhaptizwe ngamandla kaMoya Ingcwele. Ngabantu abazaliswe ngomlilo. Wajongana bajongajongana. Yangathi mbamboyi nembhokhwe. Bajongajongana madoda. Ukhona into ezokwenzeka. Xa uThixo ezosebenza siyaqwalasela. Xa uThixo ezolungisa izinto athi uDavide ujeke itafile phambi kwababandezeli babo. Wayijonga. Look at us. Igolide yesilver lasinayo. Wena ucifana le situation yakho ke ndidinga uba omalume baphangele nomakazi ayidinge bona. Bakhona abantu abaphangelayo kodwa baphuka ngoku bephangela. Abanamali ke ngoku besandubheka. Ngoba imali ayithi ayimoneza umuntu. Yiyo loo nto nezityebi ziphinde zirhwaphilise. Ngoku lo mntu ugcwele ijiphu ngapha kwi-BM usarhwapha ngoba imali ayoneshi. Wathi uPeter sokunikeza into othi wayifumana ivala ukoneka. Wathi bamba abakuthi uthi wayibamba ngesandla uthi akaoka amadolo aqina kule ndoda. Igama lenkosi liyiyo inqaba liqinisa amadolo yomelela indoda ezebe ingakwazi uhamba ngoba igama alinandaba nesimo sakho. Ndithi igama linamandla. Maybe yayibeke mhlawumbi nomakhelwane bathi siyamazi umntaka abani ufunda phaya emahlanga. Umalume wakho wafunda wabanjwa. Udaba wakho uphangela emakhitshini.
noma ngafunda kulamahlamba akayindawo kanti kude manekeneke sasibambene nentambiso sibambe igama abathobulayo mabashabule. When your time is arrived, no one will be able to curse your life. Bangatagata left and right, but the name of Jesus is a strong fortress. Look at us. Le ndoda ikwasiwa wayibamba ngesandla. Le nto nizoyenza nizobamba isandla sakho ngokhona. Xa ibamba isandla ngoba wayejongiwe. Yabona kaTana zento umlele sitwa samazibani kuthe umlele soke siyibone le nto. Wasifobe futhi ifake le nto. Wajonga nombamba isandla. Kuthiwa immediately xa ibamba amadolo aqina. Ngoba le nto yokulunga isandla is a sign of faith. Ithi iBhayibhile akukho ukumkholisa uThixo olungekho khona. Namanye amaxesha noba ubuthakathaka mhlawumbe ulapho uliliswa simo sasekhaya mhlawumbe awunayo imali mhlawumbe nawe udala ufeni lapha esikolweni sewude wayinhlekisa basheshe bahleka kanti uNkosi ingizwile bangahlekisa ngawe kodwa xa kuzobanjwa isandla athi umhlabelelo ngiyaqinwa noma kungathini esandleni somusa. Wabamba isandla sesithandaza wabajonga ithi babe kwaqina amadolwane. Amen. Bayithatha bangena naye etempileni. Bebekhona ngaphakathi bebedlula ngaphandle etempileni. Namhlanje wathi izolo I was outside. Last week I was outside. Last year I was outside. But today it's overjoyed. My miracle has arrived. So tryna call. Abashasha bakushiya endleleni mhlawumbe ubufunda nabo iklasi bakhe bakudlula kodwa ushaya isiduza namhla. Your time is arrived. Your season is arrived. Sizojoyina khona sizojoyina ngaphakathi wahlabelela nabo wadumisa nabo. Let's we're going to praise God until the chains that are bound in your life broken. Wena awuliwe moya enyameni liwaka moya. Ingxaki yethu thina sifuna ukuthi into eziphathekayo silunto zakamoya. Amanzi will not solve le nto yokubutsha kwakho. Uzowachisa amkile amanzi ko. Uzothi ngadwenye amanzi for protection. Dinibambi tena nani lothu. Amanzi is not the solution. The salt is not the solution. Bambu umnikazi wezinto. Uyesu. Ngoba xa kumkamanzi yena uyasebenza. Bese kwiCovid kwavalwa. Abantu abadepende kwi-holy salt bebesingo bekuvala singakwazi uyothenga kodwa banoJesu. Ngoba kuvaliwe. But in the name of Jesus the chains will be broken. Ngomnikazi igama ethi umhlabelelo liyingaba. Sizokunikeza igama elingaphezulu kwamagama. Lingaphezulu kwegama le-ANC. Lingaphezulu kwegama le-president. In the name of Jesus. I'm praying those words. Oh, Salabahosha. Kalade libanzi. Angoshe wezulu. Upila wa. Bayeka abadlalisayo ngoba uSathane us after you. Kunabantu ababiza igama lakho indawo zobunyama bafungile bathi great nje nokuphuma kokwenu bayeka abahlekisa ngalomthandazo ngoba yimini yakho. This is your day for your miracle. I'm to pray. Saba abanye bakudrush hayi ngokuthanda babethwa misi babethe inyama kanti lento ingaki kumoya abazali baqeqesha inyama kanti lento ingaki kumoya. Ngapuma kwipilisi ne-drugs bawunobamba uJesu. I'm praying close your eyes. Mama yilabo sihada bahaya. Close your eyes and pray. Oh Jehovah. Alabe libanzi ngomoshe we
I sense anointing in this place. Oh, Satan is saying like him. When you live, bilang hai dithatha nasakuqala ngoyingathi ndiyibhozo misakhala ngam ngikhutshwa mwenga waziyo. I will pray with you. Some of you 70 baphile bu, but God can change your life. Now I'm fighting a lucky drugs ngenxa yetshoda ezilongo. There is power of the Holy Spirit. He will change your life. Ukuthi mfundisi phambi kwami ngicela ukuthi ngifune uYesu kanti ngikele uthatha ngayo. Phambisana nasembe. God bless you. Kamisa bisabone. Ngoyamthatha uJesu namhlanje. So man. Kala belibazi. Mungu mwengoshe. So man. Mungu mpila wami. Yabo. Yesu. Ayimana ukuthi Nkosi. Namhlanje. Ilivilizwe. Ngithetha nawe. Namhlanje ndiyaguquka. Ngene enhlizweni. Umtshutshupha. Lesisithandwe Sathana. Ndiyakudivorce. Nendlela zakho. Nento zakho. Namhlanje ngithatha uYesu. Namhlanje ngisindisiwe. Father, we thank you. We bless your name. Ngithandaza ngesikole saseMahlangu ngoba Nkosi besazwa ngedrug wasazwa ngokuthini. Kodwa ngizothe nelizwe lomoya. Ngoba oprincipal othishala kukhulu abazamayo bazama ukucenga into asifiki. Kodwa ngithethe ispeed. Ulungise. Ngegama likathi lo nyaka uNkulunkulu nokuSathane bekhala ukhuba kwesisikolo. Kodwa sizobasela umlilo onamandla eklasini. Sizobasela umlilo kuyathi yonke amadimoni athunyele ukuzaba isikolo mawacha ngegama likaJesu. Mighty name of Jesus. We pray for the unity. Unity for principal notition about unity. Every challenge ehlangana nemuntu lesikolo bawena amandla we may cover here with your blood. We protect othishala bonke egameni likaJesu. Nabe bekhula kazobhalwa kodwa kulonyaka sibasile umlilo egameni likaJesu. Abathakathi bayatsha. Amadimona yatsha. Egama likaJesu. Baba egameni likaJesu yathandaza. uNkulunkulu ethu ngibhidli altar enamandla engaphezu kwezolo zonke altar. Ongamadimoni ebethunya ubazo selenza isikolo. Sukela namhlanje awuphinda ubuye. Egama likaJesu. We pray you give all the praise in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.